Musa mntanami. Ma. Angithi uyakwazi ukuthi mina mfundanga. Ngiyakwazi ma. Ngacina ku form 2 nje kuphela. Abazali bambatha abasela mali ukuthi bembhadalele isikolo. Ngacina sengizihlalele. The next thing ngase ngendile ngaba lo muzi. Uyihlola ekafundanga njengami. Kayanga esikolo. Manje nanango wasuka wayeGoli. Waphenduke ngala yiyona isenti. Esegula uyezwa yini ebangwa lezibi. Ngamondla, ngamnena waze waba right. Ikubona nje sisilokho sisonke namhlanje. Endlithabile. Into engicela ungenzele wena mntanami iyodwa. Antu nje uyabhala i-O level yakho khathesi. Yebo. Into ekhona ubala ibhuku Musa. Uconcentrate esikolweni. Ukhayela into eyodwa. Ungasiyangisi lapha ekhaya ngoba sesithembe wena. Antu uyabhala i-O level yakho khathesi. Uyabona umntaka makhelwane lo umntwana wakongweni. Esinathi. Bathi sezithwile. Ha. Kanti vele khona umuntu umitha njani nesezabhala esesikolweni. Yibuthutha abangaphi bona laba bona lobo Musa. Ngikutshele wena Musa. Ngunike warning nje mntanami wena ukumitha. Umithe nje ubone. Hawu ma. Ngiyakubulala ngezami izandla Musa ngiyakubulala ngekungcwaba ngedwa. Sami ngela mntwana baba. Mama ungazi mntwana. Awu khuleka ma. Shwa Musa ngiyakubulala ungaqali. Mama mina ngeke shem. Usithwala? No. Good girl. Ikho ngifuna khona. Amacala reloaded.